Hello guys, lebitso la ka ke Nolwazi Thwala, ona ke nkgono wa ka AD Ubisi. So tabeng ya scholarship sena sa 1 million hore motho tshwanetse o bue hore hobaneng o ihloka ene ka o thusa jwang. O bue story sa halona, story sa motswadi wa hao. Nna ke tlo bua story sa nkgono wa ka. Ke ona nkgono wa ka o hotse nakong e thata haholo, and nakong tseo ne di le thata haholo ba ona tshwanetse o ile a tshwanela a rekisa mmele o ka kgona ho hodisa mme wa ka. Ke ntho e utlwisang bohloko haholo. And e ne le batho ba dilori ba fapaneng